Karbing Autonomous Council pen MLA Dorsing Ronghang Settlement Advisory Board Chairman ka chudeng dona jo APHLC asong pen kang nektun. Khat yalong inut pinso ki thita nga bangar pum kilong. Khat yalong hem me ke chojok pangjir thang. Abirta kemi arjui tha ingdeng kep loke charlie osomar la pen non high school living certificate mate HSLC asatlang ki pidunji atuma phan Abirta kemi lapu henlo. The youth of today are the leaders of tomorrow Pathepi and Ponsi. Karbi Students and Youth Council Haurakhat Regional Council atum ingdeng kep loke charlie osomar la pen non high school living certificate mate HSLC asatlang ki pidunji atuma phan akijoy pen science la pen mathematics a loke than ponji aphan awarsai piponlo. Labang so ke joy pen loke than ke pangching ponji lake thang ni phai kep la pen ke than ponji adim lake basic school dongmukak apor lake por phai ki thom la pen por phai pho an lasi prabjin pen labang so war sai ke endunji aning ke hang akorte la pen pong mali ke do an amen ka che thapdunji aphan pachini lo ang tonalam kachini ponji aphan labang so screen along ke paklang pona number along humri ignon a number lake 7637913613 lapen 9864697573 Kardong pinya da Abirta long pen nilisang pi marvelous rong pharpi non arju ikha Abirta angton pen Karbing Autonomous Council kachari hin pen prek jamasai kamalong non hejong bang ingkoi runner ke babang photo ma phan board chairman ang hoi ke pegalong MLA ang hoi dodong pen chairman ki pila pen kachudeng du na puthak APHLC asong pen karbo MLA ang hoi dodong pen Dorsing Ronghang Phantame Settlement Advisory Board Chairman Karbing Autonomous Council pen ke pek la pen MLA Ronghang sang husatami kachudeng dun chilonli athima member of Legislative Assembly state along sitami prek jam board chairman ang hoi ke pathik do halahayanta cholong dun desi Karbing Autonomous Council kachari along anta ha aber board chairman ang hoi kachudeng dun ke thirak mi khangjang loputa APHLC mai phu jai kathar pen ke damtang thangthang ni phai crazy ni arbok pon Athema inut MLA ang hoi kang ni dong abangsi Karbing Autonomous Council Board Chairman ka chudeng dun ka chelon le puthak APHLC asong pen MLA Dorsing Ronghang phan kang nek choi pon padu Tumke MLA sita thang da thek thedet ke di minister ke long nu nangya otta vedet lo thang da un edet lo HAD parliamentary secretariat na mandun un edet lo amasi MLA ke MLA lo ang non council long si board chairman je plan thurong lage hala state long ta son board chairman ke dopik ke hala anta long dun order of it lo alang ni tum ke la puyer di MLA chin ne MLA ta alia vedet khangjang la puyer ada corporation chairman pi de dopik ke alang lihat halan ta ke long dun ji order of it lo Dorsing Ronghang ke hai ke la puyer Hamren pen Daniel hi Karbing long live Khatkati Police Station angkang National Highway Home Kebra Sirke Batawara kung along kedam tang ni phai kebar ni anar lopor phai isiapor malom inut pinso ke thitang abang arpum longpon busi police atum pen pachini pon Abirta ke pachini pon atengke inut pang thek pinso artap thike pen phoke bang bongsi doji inut ashim te ranga truck parking along pensi longpon lo Lasiko Manila so mohor kilang penchinia bang do pute prabjin pen khatkati police an kahumri jia phansi pachini ponlo kititanga bang arpuma phan DMCH along ponsi postmortem aphan claim pon puta pachini ponthu Bogajan pen ananterang Karbing long live Khatkati Police Station angkang Khatkati Gotom Basti long kedam tang ni phai kebajojir lopor Alone Infrastructure Private Limited forlin atum ke dosa hem me ke chopia da jok injure thang anpin lo pusi Abirta ribdun lo Kachini dona tengke kedam tang ni phai kep ajo por phai krihini rachitima por malom men putek the dim ben make it hurwar jok aben non malom ningkrenga por ke kreng thekti ga jok ghonta isi baga porang pong ke do ana hem me chopi thailo Mege chauhud me de kitir laba jok bor ikirsan ben munir atum an kia pran chipa jok ponlo sita hala pusai hemalong ke duan ki ongdung hormu abang na hok thailo document computer laptop
table chair AC inverter fan la pen kapre ga sona mong khai hui na hok dun lo Orang so hemang ke tuwe ke me ke jang apo ro masini tu mage itu abang ko son no chulong no ne the ko no le dar mat men kopua tu mat ya sat beli tu mah ang song dan thur ur ma ke sukan jang ajo ma ke put lang rong la long lan itu mah tangle ko an na por lom no te ba ji krihinya poram lo ajo tenale tum karbi tum da chong da don bang ko an la pe pi hormus na tum kalokson kheng no don la me chodon la chudun mane adhe ke pin chulo pen bait humi chulo adhe mobile ta chulo mobile hum thom lo bang ko no nale tum da ke klem do karbi tum bang pharo sibak dui pin ta mi chulab lo la se paling pin da company to wan bom lo parke ala dem choy ke cho pot la kami claim address on the chulab lo ma didi ase lai for emergency fund account lo 1500 rupiah logi karjulo halpu khat khati police atum pen birta kelong pen adim pali dunlo la pen Bukajan fire service atum pen ta adim pali dunlo sita bukajan pen khat khatian ke masap ka hilo pen ajok apora teng pen ke lidun de dalo Mege chehud kon ba ga hormu kana holo ne abang ke non si la khapon bomlang la sia phai bang ke klardak pasani pon thek thelang Bukajan pen anantirang karbiang long life Hithi royang bong jongsi venture school than bang atum phan achiklo bainong pipon pe pulote thang ingkoya phike ingtang rak pen ka chesong dek bonji pusi USUK song pen ke pangdak pon Idam thang ni phai Chris year ni United Students Union of Karbiang Law tum pen Karbiang Law Autonomous Council ke chariatum amo ke bang wiajok chiklo John Chris lead plot apita venture school than bang atum phan achiklo bainong ke pipon thek ke BJP sarkar atum Karbiang Law Autonomous Council ke chari un e ang theklo Karbiang Long asangti arlong koila jor edapita than bang atuma phan nonanta achiklo bainong pipon pedelo ta haya tangka kunat natsi ke padamlo an parda forest department tax department atum pen midu kirung atangka mukha konatsi ke padamlo Karbiang Autonomous Council ke chari atuma phan arju ingtung chiklo John Chris plengda dapita venture school atuma phan achiklo bainong ke pipedet ki Karbiang Long arlo Richard Tokbi Karbiang Autonomous Council Education EMRpu Kichariun ilo Quality education buke ningje bom sita nonanta thanbang atuma phan achiklo bainong pipe Karbiang Long arlo LP ME school penchenglo higher secondary ang dengalong anta thanbang ang hoi ke joy dup pigla lahai thanbang ang hoi jongsi pa pleng play pulote Karbiang Long arlo koson si quality education ke dopo Lasipini pen hithi royang bong jongsi venture school atuma phan achiklo bainong pipon pe pulote Bangso chiklo thang ni phai ingkoya phike Karbiang Autonomous Council arleng ke the ame phike kai pen danglok ingtang rak pen chisong deng ponang kokpu ka chisong hut soluk sodak dokok plote lage Karbiang Autonomous Council atumsi adai chenang kokpu pusi USUK tiri mai phu bibi sonteron pen kongchun bang Jintu Hajarika pen ningje pon আমি কো বিচার বারম্বার সেই কারণে আমি অটোনমাস কাউন্সিলৰ পহফালি সিএম ডক্টৰ তুলিয়াৰ মহং ডাঙৰীয়া আৰু বিভাগীয় দিছপুৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা বিভাগীয় ইএম ডাঙৰীয়াক আমি বাৰম্বাৰ হেতুৰ ওপৰত অভিযোগ দি আছো যে অতি সোনকালে মাষ্টৰবিলাকক অতি সোনকালে দৰমহা দিব লাগে আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো শিক্ষা অনুষ্ঠান এতিয়াও বহুত শিক্ষক হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত বা বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও বহুত ভেকেঞ্চি আছে এতিয়াও বহুত আছে আপোনাৰ 500-600 এবভ তেওঁলোকৰ যোনটো ভেকেঞ্চি আছে তেওঁলোকে অতি সোনকালে এইটো ফুলফিল কৰিব লাগে নিতিওয়ানি মেথাঙা সাহেমলং কাৰ্বিং অটোনমাস কাউন্সিল এডুকেশ্যন ইএম ৰিচাৰ্ড টকবি আকে হাইপেন হেৰাংকে মাই ফাপনসি যে নৱেম্বৰ চিকলং বাইনং পিপন পবসি আলাং হিন পাংটা প্লস তামে পিনি থাংটাং 2023 আচিকলং নাংলি ৰক ফিটামে আলাং হিন পেল বাং সসাই আলাং মিনা আলাম চাক বাংকে চেপা প্লেং পদাসি থানবাং দুফান আফাৰ লো পচং কুনাক লাসি নিতুকে পুকাং তুকা বাং লাহেন লো যে কাৰ্বিং লং ৰিলং কেদো আদৰ কেদো সাংতি আৰলং কয়লা জৰলা পিটা থানবাং দুমান চিকলং বাইনং পিপন হেডেড বাংকে নং কাচাৰি বাংলা বাস বিজেপি सरकार তুম কাচাৰি দেখথে amung wang lepun dapat siklang daklo lasi BJP itu mangkai rapang chongthui sarpu pacu kaya sarkar bukai kado berata teklong pong lasi hithiru yang bong si venture school apen college kan pon ciklo bainong pipon pe pute ingtang rak ben kaci song padu pon kaci song pon huduk sulu sudak dokop de Karbiang Autonomous Council kacari ke thekdin se ada chani Habar ke hatpen harsing rongpi Karbiang Long life
Ani Pini Adap Abirta bangke lapan si kang toning lo dumi thak me kardom.